иқдоми ҷадид аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин, нархҳои дастрас бо сифати баланд. Шумо метавонед ба тариқи кредит ҳатто аз давлатҳои ҳамсоя низ бо воситаи пиаркортҳо таҷҳизоти техникиро харидорӣ намоед. Аз манзили зисти худ набаромада, занг зада фармоиш диҳед ва молу маҳсулот ройгон ба манзили шумо рафта мерасад. Суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Озодӣ 46А, мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Тамос 92 703 77 70. ассалому алайкум тамошобинони арҷуманд. ин лаҳза шумо имкон доред вобаста ба ҳодисаҳои ҷиноятӣ, қонунишканиҳои дар қаламрави кишвар содир шуда, ҳамчунин фаъолияти милисияи кишвар дар самти таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ тавассути нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ маълумот гиред. бо шумо ҳастам Мурухсор Таваллузода. ҳарчанд имрӯз аз ҷониби ҳукумати кишвар ҷиҳати анҷом додани ҳаҷи умра ва фарзӣ тартиби муайян ҷорӣ гардида бошад ҳам, мутаассифона нафарони алоҳида бо баҳонаи равон намудан ба зиёрати Каъба ба боварии шаҳрвандон даромада ба мардумфиребӣ даст мезананд. як нафар зан маҳз бо ҳамин ҷурм аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе боздошт гардид. гузориш дар ин хусус. дар асоси муроҷиатҳои шаҳрвандон ҳамчун гумонбар дар содир намудани як қатор ҷиноятҳои қаллобӣ шаҳрванд Каримзода Саида Азизулло санаи таваллудаш 4 декабри 1991 сокини шаҳри Душанбе маҳаллаи Фалакон дастгир карда шуд. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ аз ҷониби прокуратураи шаҳри Душанбе муайян гардид, ки номбурда бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрвандон даромада бо мақсади ба Арабистони Саудӣ барои иҷрои маносики ҳаҷ фиристодан маблағҳои гуногуни шаҳрвандонро гирифтааст. аз ҷумла номбурда дидаю дониста, ки иҷозати зиёрати ҳаҷи фарзии шаҳрвандон танҳо аз ҷониби Кумитаи дин ба роҳ монда шудааст. аввал 94 000 сомонӣ ва маротибаи дуюм гӯё барои ислоҳи камбудиҳои ҳуҷҷатгузорӣ $1500 амрикоӣ гирифта ваъда намудааст, ки ӯ ва ҳамсарашро тариқи ҷумҳурии Узбекистон ба ҳаҷи фарзӣ равон менамояд. ҳамин тариқ ҳамроҳи онҳо боз 10 нафар шаҳрвандони дигарро низ ба шаҳри Самарқанди Узбекистон фиристода гуфтааст аз он ҷо ба Арабистони Саудӣ мераванд. аммо ҳамаи номбурдагонро фиреб дода, онҳо пас аз саргардонӣ дубора ба ҷумҳурии Тоҷикистон бармегарданд. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ ҳамзамон муайян карда шуд, ки гумонбаршаванда Каримзода Саида аз шаҳрванд Абдуллоев Парвиз ва 41 нафари дигар барои пурра пардохт намудани ҳамаи намуди хизматрасониҳо аз ҳар кадоми маблағҳои гуногун гирифта, онҳоро барои адои ҳаҷи умра ба Арабистони Саудӣ фиристодааст. маблағи дигар хизматрасониҳоро пардохт накарда ба манфиати худ сарф намудааст, ки дар умум ба маблағи $27500 амрикоӣ ба номбурдагон зарар расонидааст. Каримзода Саида ба мо гуфт, ки шуморо равон мекунам ба давлати Саудӣ роҳӣ мекунам, ба хонаи худо роҳӣ мекунам, шумо дар уҷа меравен, мақсад ки ягон ҳама чистон 100% мерем, ҷобаҷо мешем, ягон проблема нест. вақте ки мо паридем рафтем бар Саудӣ рафтем, дар уҷа мо не автобус доштем, не гасиса доштем, ҳеҷ чиз надоштем. мо мондем дар уҷа, кампир мардакҳои калонсол будан, ҳама будан. мо гуфтем чӣ кор кунем дар ин ҳолат. моро гуфтанд, ки ягон одаме биёвем, ки шуморо ҷобаҷо кунанд, мақсад ҳама чистона кунанд, мо пул муша ҳамаша равон мекунем ба тариқи дигар рейсҳое, ки ҳаҷи хонаи худо мекунанд, роҳӣ мекунем. ба муҳлати як рӯз ду рӯз бояд пул ҳамаша вастанавӣ мекард, роҳӣ мекард, равон накард. ирӯзпага фиреб дода пули моро вастанавӣ накард. ман гуфтам майли, ман мобайна гарав мондам, паспорт ҳуҷҷатҳои маро залог гирифтан дар ҳамуҷа, ки мақсад ман шаҳрванди Россия ҳастам, мақсад гирифтам. ҳоҷиёра паспортҳошон ҳамаша баргардондем, додем, ки сохт саломат ба ватан омадем. ба ватан омадем, дар Душанбе хам идем, ба ҳар бона ки ман дар Хуҷанд ҳастам, дар Кӯлоб ҳастам, намебиём, дар даст мебо 80% коли шумо буд ҳастай, 20% гашт мондагӣ. хай мо бовар кардем, ҳамида сабр кардем, истодем, ки ирӯзпага нашид ба рӯзиҳои дигарша занг мезана, байни ҳафта мезана, ба мо таҳдид кардистай, ки мехом наметим ба шумо пула намегирем.
бо назардошти ҳолатҳои мазкур ки дар кирдорҳои шаҳрванд Каримзода Саида Азизулло бар ало мардумфиребӣ ҷой дорад, нисбати номбурда аз ҷониби прокуратураи шаҳри Душанбе тибқи талаботи моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. дар ҷамоати деҳоти Дӯстмурод Алиеви ноҳияи Файзобод 2 нафар ҷавон бо ҷурми дуздӣ ба дасти милитсия афтоданд. гумонбаршудаҳо бо истифода аз нақлиёти боркаши тамғаи Портер дар ҳудуди ноҳияи мазкур дар 5 ҳолат аз заминҳои чарогоҳи ҳудуди деҳаи ҷамоати деҳоти Болозикр 15 сар чорвои калони шохдори аҳолиро тасарруф карданд, ки арзиши эҳтимолии он 100 000 сомониро ташкил медиҳад. милитсияи ноҳияи Файзобод барои боздошти содиркунандаи ҷинояти дуздӣ ки 5 нафар истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Дӯстмурод Алиеви ноҳияи Файзобод зарар дида буданд, фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ ба роҳ монда шахсияти 2 нафар гумонбари силсиладуздиҳоро муайян кард. ҳаракатҳои пинҳонкоронаи ба ҷомеа хавфноки гумонбарон Ҷуразода Қурбоналӣ соли таваллудаш 1992 ва Салимзода Абдулмуҳсин соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандагони деҳаи Файзободи ноҳияи мазкур ошкор карда шуд. гумонбаршудаҳо бо истифода аз нақлиёти боркашони тамғаи Портер дар ҳудуди ноҳияи мазкур дар 5 ҳолат аз заминҳои чарогоҳи ҳудуди деҳаи ҷамоати деҳоти Дӯстмурод Алиев 15 сар чорвои калони шохдори аҳолиро тасарруф карданд, ки арзиши эҳтимолии он 100 000 сомониро ташкил медиҳад. шеваи дуздиҳо якмарон буда чарогоҳҳои наздик ба манзили истиқоматии Ҷуразода Қурбоналӣ ҳадафи дуздон қарор мегирифт. гумонбаршудаҳо нишондод медиҳанд, ки чорвоҳои дуздидашуда аввал ба оғилхонаи Қурбоналӣ Ҷуразода оварда шуда, пас он дар торикии шаб тавассути автомошини тамғаи Портер, ки ба шаҳрванд Наҷмиддинов Исматулло тааллуқ дорад, ба молбозори ноҳияи Рудакӣ интиқол меёфт ва дар он ҷо ба фурӯш бароварда мешуд. گوار میوارن خونده میپرسن گوار چی وردی برای چی وردی میخوام خریدگی میکنم چند پولی میفروختی گوارا میبردی؟ 3000 3000 پولش چیکار میکردی؟ یگان بود 3 گروه همراه میدادم ما هیچ به منفعت کنم бо ошкор намудани ҳаракатҳои ҷиноятӣ мақомоти милитсия қисме аз маблағҳои борои ҷиноят ба дастовардаи боздоштгардидагонро ҳамчун далели шаҳид дарёфту мусодира намуданд. коркардҳои оперативии кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Файзобод имкон дод, ки гумонбарон боздошт ва хавфи ин гуна ашхос аз ҷомеа бартараф карда шавад. вобаста ба далели мазкур нисбати гумонбарон тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. даст ба ҷиноят задани ноболиғону наврасон боиси ташвиш ва нигаронӣ буда, ин қишри ҷомеа бояд аз пайи таҳсил ва илму ҳунар бошад. мутаассифона имрӯз дар ҷомеа ҳастанд падару модаре, ки нисбат ба тарбияи фарзандони ноболиғи худ беаҳамияти зоҳир карда, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро сарфи назар мекунад. мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон 3 нафар ноболиғро бо ҷурми дуздӣ боздошт намуданд. масъалаҳои пешгирии ҷинояткорӣ дар байни ҷавонону ноболиғон аз самтҳои афзалиянокии сиёсати иҷтимоии давлати мо ба шумор меравад ва тарбияи босазо намудани онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ вазифаи аввалин дараҷаи аҳли ҷомеа мебошад. мутаассифона имрӯзҳо ҳастанд ноболиғоне, ки аз таълиму тарбият дур гаштаву даст ба кирдорҳои ҷиноятӣ мезананд ва рӯи дафтари ҳаёти худ доғи нангинеро боқӣ мегузоранд. як нафар сокини шаҳри Бохтар, Муҳаммад Элиф Исроил, соли таваллудаш 1990 ба раёсати вазорати корҳои дохилӣ бо ариза муроҷиат намуд, ки санаи 20 сентябри соли равон шахсони номаълум тариқи пинҳонӣ вориди мағозаи хусусии ӯ бо номи Делфин воқеъ дар шаҳри мазкур гардида, аз он ҷо 2 адад телефони мобилии тамғаи Samsung S21 ва Note 10 ки арзишашон 10,000 сомонӣ мебошад, инчунин $800 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, 500 рубли русӣ, 80 евро ва 43,000 сӯми ӯзбекиро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. дар натиҷаи гузарондани чораҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсат
3 نفر از نابالغان سال تولدشان 2007 و 2008 ساکنان ناحیه دنقره آورده شدند که در صادر نمودن جنایتی مذکور پاره اقرار گشتند. دلیل‌های شایع قسماً گرفته شده نسبت گمانبران در شعبه تفتیشاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت قطمان پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد آسیمی واخوری نمایندگان وزارت کارهای داخلی با استادان و دانشجویان این بارگاه علم و معرفت دایر گردید. ضمن برگزاری چاره‌بینی تاکید گردید که سطح رشد و نفوذ هر یک کشور در عرصه بین المللی پیش از همه با آن وابسته است که جوانان تا چه درجه دارای معرفت سیاسی و فرهنگی و اختصاص و دانش معاصر بوده هدف و وظیفه‌های خود را وابسته به بنیاد دولت حقوق بنیاد دموکراتی و دنیوی درک می‌نماید. همزمان ذکر رفت که فردی که خود را واقعا فرزند این سرزمین می‌داند و آب و خاک این سرزمین را عزیز می‌داند باید صداقت و صمیمیت خویش را با هنر و استعداد دانش و مهنت صافدلانه نشان دهد. در رفت سخنرانی سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی گنرال مایور میلیسیا میرزا مرادزاده رستم جهت پیشگیری از حادثه‌های راه و نقلیاتی با اشتراک جوانان و سایقل دادن فهمیش و جهانبینی آنها در سمت قاعده‌های حرکت در راه دقت مخصوص ظاهر نمود. همچنین ذکر گردید که یکی از مقصد این چاره‌بینی پیشگیری از حادثه‌های ناخوش نقلیاتی و دیگر کردارهای ضد حقوقی با اشتراک جوانان است. همزمان وابسته به وضع صدمناکی با اشتراک رانندگان خصوصا دانشجویان بعضی از دانشگاه‌های کشور و راه‌های پیشگیری آن معلومات داده شد. متاسفانه حادثه‌های راه و نقلیات با اشتراک دانشجویان با استفاده از واسطه‌های نقلیات 6 حالت به قید گرفته شده است که در نتیجه 7 نفر به هلاکت رسیده 10 نفر دیگر جراحت وزین به سلامتی برداشتند. در ادامه چاره‌بینی پلکانی که میلیسیا بخاریزاده منصور غایب سردار ریاست آگاهانی پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی جهت رعایت تامین طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی در بین نابالغان و رعایت معیارهای سندهای مذکور سخنرانی نمود. علاوه بر این برآمدکنندگان اطراف مسائل پیشگیری حالتهای شامل گردن جوانان به حزب و حرکت‌های غیرقانونی، مناقشه‌های بین مؤسسه‌های تعلیمی و اوباشی جوانان ابراز اندیشه نمودند. همزمان از صادرشوی حقوق ویرانکنی‌ها و قانونشکنی و دیگر عمل‌های ناشایسته و عاقبت‌های ناگوار آن مثال‌ها آورده از دستاورد و نتیجه‌ها رشد و ترقیات و آباد و زیبا گشتن وطن عزیزمان یادآوری نمودند. در آخر برنامه یادرس می‌نماییم که برنامه کریمینالی اخبار وزارت کارهای داخلی اوید قانونشکنی‌ها و کردارهای ضد قانونی معلومات می‌دهد تا اینکه شهروندان خطای یکدیگر را دیده راه درست زندگی را انتخاب نمایند. با میلیسیا همکاری کردن را فراموش نسازید. تا دیدار نوبتی، خیر. اقدام شایسته از مغازه مال‌های تکنیکی بهترین. من بعد همه مال و محصولات تکنیکی معیشی را که با صفتند میتوانید با نرخ دسترس از مغازه بهترین خریداری کنید. محصولات را مغازه از شرکت‌های با نفوذ کشورهای روسیه، ترکیه، دبی، ایتالیا و چین و ازبکستان دسترس نموده است و کفالت 3 ساله دارد. شما میتوانید تکنیکای معیشی دلخواهتان را با طرز کردیتی با فایزهای پستری نیز خریداری کنید. در مغازه QR کدهای بانکی عمل میکند. سراغه، شهر خوجند، کوچه اسماعیل سامانی 46. تلفن برای معلومات 92 730 77 70.